Grabe majalah Horas. Nang merliak mahami tutuan apa din nami tuk tapargalingon nami yung. Asam dia perhagawian dia perhorasan. Asa dako sa padukan ni tua-tua. Asa takti mawalang jala galiga magaraliwe. Di sudi peperan ni boton nami yung. Asa tujuh kena sida asa horas-horas majal bugut mada potat tua. Oke apa din nami padang manan upasata mi perhitian ni tamyang nami yung. Ulas pakopon. Bye mama. Thank you.